هنرمندê navdar Seyda Perinçek jî xwest vê heftaborî konserekê çêbike li Japonya çû heta wê derê jî lê di deqa dawî de hikûmeta Japon astengiyek derxist pêşiya wî û ew binçav kirin piştî paş de vegerandin Almanyayê. Derbarê vê bûyerê de me pêre hevpeyvîneke niha em ê li vê hevpeyvînê temaşe bikin. خلق هجابون اونا گوزلال بود او بولا دابون ام جواب ده ام جواب ده Temaşevanên hêja niha hunermendekî hêja dostekî min î kevin li Bameyê û yek jî pêşengê muzîka Kurdî ya îroyîn Seyda Perinçek ku gelek cara bi stranê xwe klîbê xwe dikeve rojevê lê gelek cara jî bi qedexe û belayê tê serê wî tê rojevê. Herî dawî dîsa ji bo konserekê tu dikira biçûya tu çû aras tu çû Japonya û li wî re tiştin hatin serê te tiştekî got ne li hêviyê bû konsera te qedexe kirin te girtin binçav û piştre jî te paş te vegerandin. Em karin vê çîrokê ji te godar bikin heval Seyda çi bû çi qewimî wisa? Bilirşi merhaba. Spas Merhaba, dikim sağ ji bo xebatkarê stêrkê û bernameya Stername ji bo we jî taybetî. Evet. Rastî jî daxwazî ji saziya me yên Japonya hat. Zaten navê saziyê ji bona çanda milletê netewa a Japonî û Kurd entegrasyona çandî û hunerî bû. Evet. Ser wî esasî dawetname şandin ku em dixwazin hûn werin li vê derê konserekê bidin. Me jî bi wê dawetnamê me serî li konsolosluğa Japonya a Almanyada biryar dan ku hûn karin herin. Yani vizadan ve. Vîze dan me li wira jî biryara ku em konserê bidin destûra wê hemû hatibû standin. Beli. Piştre em bi rê ketin em çûn li wê derê rojnamevanekî Japonî hinek Tirkiyên nijadperest li ser konsolosluğa bi taybetî xebatê xwe yî nijadperestî didin meşandin lobiyek ava kiribûn dosyak di derheqê min û derheqê saziya wê derê de amade kiribûn. Em çawa çûn diya VIP'ye de em pêşwazî kirin ku hûn xêratinin ku hûn mêvanê me ne gerek em hinkî Rayedarên devletê istihbarata Japonya bû. xwedan nas kirin. Xweda nas kirin ama nav nekirin ama em zanin 15-20 heb bûn pejwîrdar kirî bûn Sivîl. amade bûn sivîl bûn. Evet. Campolê wan êwan campolê dosya me nav min pêya wan de bû. Beli. Em herkê cuda cuda xistin odeka û lêpirsîn dan dest pê kirin. Ji zarokatiya me bigire heta roja îro hemû jiyana me lêkolîn kirin û pirs kirin û berê amade kiribûn dosyak destê wan de bû. Ser wî esasî pirsê xwe tev kirin. Tercüman jî yeka bu ez Kurdî dixwazim. Dixwazim ê wergerê bike Kurd be. Ez Kurdî bêtir karim xwe bînivîsim ji ber ku zimanê min ê dayîkê Beli. got maalesef Kurdî tune mixabin got tê bi Tirkî. Türkçe çi qas bawerî wergerê be. Ji ber ku wan berê amadekariyê xwe kiribûn nexwestin pergala ku amade kirin xerab be. Beli. A ku bi mir daxivî jî nijadperest bû ji xwe yani. Tercüman. Tercüman yani a werger dikir. Bi saeta mir peyvîn herî dawî gotin ev sazî ji aliyê dewleta Türk bû wek xebatê terorîzma PKK dike tê bi navkirin û em jî wisa dibînin tu çima hatiyê tu zanîbû te nizanîbû Komele li Japonya. li Japonya komela me yî Japonya. Yani komeleke fermiye. Komela fermî min got hûn dewletin hûn li vê derê Destûdayî erê. we destûdayî û madem kî li vê derê ev saziya Qedexeyê. xebatê terorîzmê dimeşîne û çima webame kiriye we çima destûra wan dayê Evet. dewleta Türk min got çi qedexe bike hûn jî li vir wê qedexe dikin. Evet. Welhasil herî dawî got me bûma tu nar avê ve naxwim got ez ve naxwim avê got ihtiyacê tê tu her derve tune min got tune. Egoz ava o jîre naxwe. Na armanca wan dixwestin biryarkê bidin dixwestin ez wan tenê bêlim. Min jî min got ihtiyacê min tune dixwazim biryara wan çi piştî 8 saet da. 8 saet. Herî dawî got em nikarin te bigirin vê derê. Got sedema we çi ye? Wergerê dikir got sedema wan got divê
نجادات نه دیاره یعنی نتوات نه دیاره تو شکیجا نتویه تو نکار خواه ifade بکه به از کردم که کردستان تند به کرد تند به تو شکیجا نجاده یه به نجات پرستی اویا ورگاری دکش مرگوت سیدی سرجی بقنصلستان ترکا ورد خابتی با مگو حیب شرم یعنی از کردم 6 میلیون کرد هنه و لهر دری جهانه و لکردستانه و لهر چهار پرچه کردستان جی کرد هنه و کردوی هبن کرد بری جی هبون و گو نا گو تشکی ورتونی فرمیت ده جبروی گو خواه ترک حیست کد کانال وی داری تجالی کد مگو از خواه کرد حیست کد از خواه ترک حیست نکد اما مگو از هم ولاتی ترکان نجادام مجبور وی داری ترکی تینه بساندن فرمیوش سایری مگو به چاقی براق وانی که لیپرسین لمده کم برا لورا ببین صدما نگردنامه ای که انت ناگر ولاتی خواه نجاده یا جی نتوی بین نتوی برا ویا بریارنامه خواه براق دیار بکن قنبالو جی کاربن مافی خواه بپارزن به پشتی وسا گو ما تو آف که و ناخواه در کنن دخواستن ایجا نواروکا بریاری بگوهرینن گوهراندن جی چون ایجا کرن ویزا تا ویزا توریسته جبروی تو نکال وی داری قنصلی بده مگو از توریستی من خوازم شخور وقت توریست سی روژا بگرن از قنصلی نادم گو دیسا هم نکارن گو مگو به حقوقی گو ما گرید تاگری نادم ویزا وقتی مسری لیدا مگو از قنصلی بده دعوتنامه ده دبیجه وی چاقی گرک وان بگو تاج بود قنصلی بده گرک تو فلان ویزای بستینم جی بیچا سری روی ویزای بده اما مگو از هرم قنصلی دعوتنامه بده قنصر تینی بسانده وان ویزا توریستایی من نخواستی ویزا جبو گره نچون به ژاپنیا جبو گره بیجی دستور ویجی ندانش خواه دستورا گره دابون من اما نشناسته که اری نشتلای یعنی او تجاری بحثا ویزه نهات کرن دلی پرسینه ده پشتی ام درکتن گو امی و بشینن اوتیلی گو هونو فیرما بالافره هونه نافاده ساز بکن عیار بکن 800 یورو ما خواستن 1000 یورو خواستن گو 200 جبو خوارناوه گو 800 جبو اوتیلاوه و نیارن رازین ما پره داهان ام برن خستن اوده که زندان بو یعنی اوده هبون خوریدوره آن هبو زندانه 20 سال بری ترکیه ما خستن تیده اشکنجه دکلن ام خستن ناف هناك افخان بون هناك همون نتو حرمتا مجوان رهی لی تفنگه وان خاص بون دوی دریبون ام خستن بود تلفونی ما جلی محتاج مستندن تاشتی جی ندان خوارن جی ندان سبیزو ساعت دهات جی ام برن خستن بالافری پاسپورتی ما جی ندان ما تف دوسیای ما امانین حتی آلمانیا و تف دوسیا تسلیمی پولیسی آلمان او بخواه بور او هاتن بخواه یعنی وقت ما سوجه کی مازن کرده وقت ما تروریزم کرده وقت ما الولاتی وان قانونی وان پیله کرده تو ما فکی وانی تو نه ما فی تو کسی تو بله. براف جی ایبا ژاپنیا بن یعنی مجبور ژاپن براستی جی او قرکرنه کن سروان چه بون او بمبه کیمیوی آویتن سروان هیجی همش بوان دیشن جبو همو نتوان دیشن کی جا نتو دبن ظلمه ده همش بوان دیشن لی مالسف به پیوا چند حب ترکیه نجات پرست و روزنامه وانه کی گلاد یورد خابته öyle ام نونی توانبار کردن و حقارتک مزن مکن لیمی مافی خوی حقوقی بپارێزن ئەزێ داوێ لەوان دەکەن سەدی سەد لازم الآهیمی يعني وەک مرۆڤ ژی وەک ئەv لە شخصێ من نەهاتی کرد زووسا نانارم هەلبەت لە شخصیەتان بدە لە چاندا کوردی لە هونەرا کوردی لە تاوا کوردی ناسنامەیە کوردی هاتی کردن ji ber wê yekê ez jî temsîliyeta hunera kurdî ro li gor xwe li gor erkê xwe dikim ez ê vî tiştê şopînerê bibim ez ê biparêzim û ez ê dozê li wan vekim سەدی سەد tu maftar û lazim e bêkirin jî wekî dawî heval seydan vê bipirsin baş e niha plânsaziya te de tiştên nû çi hene yanî wek em bêjin stranên nû klîbên nû albümên nû ya jî konserên nû niha plânsaziya te ji bo demê pêş çi hene plânsaziya min de stranek wek em bibên senfonî me çêkiriye li ser çekê kîmyewî û li ser qirkirina
نژادی و آ چاندی سترانێک بە ئامادەکردیە هەنکی بەرفرەیە تیاترالە هەنکی فۆکلۆریک هەنکی سەمفۆنیک یعنی هەموو دراماتیک هەموو تەماهاتە خەباتێک منی وسە هەیە ئەمێ قەلیبایە بکشینن یا دوێمین پرتوکێ من دوو حەبقەدیان مەدایی وەشانخانە لیسێ ئەوێژی دەمەک نێزێ وەک دوو جیلدایە دەکەن Pirtûkên Helbestanê. سترانەی زارۆکان سەد حەب سترانەی زارۆکان Wow. و 205 حەب سترانەی ئێمە بخوانیان Stranê zaroka te bi xwe nivîsîne Bi xwe yan nivîsane. ev ê berîne te kom kirin? Ana me bixwe Te xwe nivîsane. nivîsîne her jî. هەستەی زارۆکان من نویساند Te nivîsandine ama te vana nexwendine. ناوان جی me çêkiriye na dernekê Belê vana belkî zarok tî ji bo rojava ez dixwazim rast. bo zarokê me yê rojava wê derê di dibistana de perwerda xwe bi stanê xwe Ê pir baş be. muzîka xwe bidin Ê pir baş be. Ê baş e spas dikim. sağ olun bo we spas her